maselesi göğün bir ile mesele bu, et meselesi. Hazır bu yerde kasaplar geldiğinizde de şehirde işleyen. Anan emi былтыры дағы ушундай неме болгон. Мен сиздерге айтып коеюн, былтыры ушул айда, былтыры февраль айында шаардын аймагында касаптар менен эттин басы боюнча атайын жыйын болуп, эттин басы 315 сом болуп аныкталып, аталган баада боюнча сатылган. Билесиздер да, өзүңүздөр коюп. Бүгүнкү күндө эт 350 сом, 370 сом. Мен өзüm мына Фрунзенскийден ет алам. Bir gün 360 сом алдым, bir gün 370 сом. Ошого байланыштуу мына жерде көйгөй көтөрүлүп атат, урматтуу ишкерлер. Эттин басы боюнча. Ошол үчүн мен азыр сиздерге бул боюнча этте болгон бир реалдуу бааны аныктап алышыбыз керек. Бар жоғуыз елге қарап, базар басын бірдей алышымыз керек. Мен сіздерге айтып кетем, бүгінгі күнде қара суда 340 сом, өзгөнде 330 сом. Араванда границаға жақын жерлерде 290 сомдан сойып беріп жатыр. Бұл бойынша бар жоғызда малумат бар. Ноқатта 340 сом, 330 сом сатылады. Біздің шаардагы касаптар кандай биз өзгөчөбүз. Сиздерге ким уруксат берди? Көзөмөлдө көйсүңөрдү. Вот. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, сиздердин да көйгөнүңөрдү угайлы ошол жерге чакырдым. Мына, көйгөнүңөр болсо айткыла, биз дагы карап сиздерге жардам берели. Биргеликте иш алып барайлы деген сөз. Туура айтып атат. Азыр давайте биз тапшырманы берели мына убойлуулардын ишмердүүлүгү боюнча. Чындыгында конкретный бир ценага коюш керек. Аны системаға түшүрүш керек. Чында анан булардын сойгонун бардыгын алып калып, бул менин акым деген туура эмес. Аны конкретный барып, бир уйду сойгону канча расход кетет. И канча пайда калат. Ошого неме кылып, басып коюп, мына антын монополия сиздер ам чогуу. Анан кийин бир уйга мынча, бир букага мынча, бир койго мынча деп туруп коюп берип болду. Системага түшүрүп. Этти. Кайра эле өзүбүздүн мына акаларыбызга, өзүбүздүн укаларыбызга өзүбүздүн туугандарыбызга эле кайра сатып атабыз. Ошон үчүн мындай ошол нерсени эл да ойлойлу. Мына туура айтып атат, эң повседневный күнүмдүк колдолгон нерсе бул эт. Эми этти Кыргызстанда көп жер көтөрүлгөн болсо. Мына бүгүнкү базарда бардыгы туруктуу, турабы антимонополия? Бардык продукттар эмне үчүн райондордо арзан сатат, эмне үчүн шаарда кымбат сатат десем, силердин заказга союп берилди ошо мен кымбат жейин деген. Бирок жөнөкөй карапайым элдерде ham ойлошубуз керек да. Ошо бой боюнча. Мына азыр тапшырманы берип атабыз, барып текшерсин убойлор. Канча расход кетет, канча болот, ошону эсептеп чыксын, ошого карап туруп бир единый тариф берип коебуз. Буканын максимум эмеси 320 туура келди. Бул фермер союп берди. Эч бир чылмы жок, дүкөнүнө түшүп атат. Байка айткан чылмыдан сыктат. Bir et satırıp görüyorum. Ona hakem aytıyapti 10.000 boyda qiladi qossob deyapti. Bu 1 kilo et sotib olish o'zi bir problema elga. Kichina mal qo'shib qo'ysa olsam maydi deydi. Bu qassobni ham o'ylag'ili. Turabız da. Sizler aytkандай bирөөлөр алып кетти, 10.000 сом үстүнө алып кетти деген нерсе жок бул. Бул жок сенде, мен сизге айтып коеюн. 300 килограммдан жогору эт бере турган гана букадан кетип калбаса, мынандай бүгүнкү күндөгү өзүбүздүн породадагы, жайлоодогу көпчүлүк эл багып аткан, массовый породадагы багып аткан малдар ошол ценада эле болуп атат. А сиз айтып атасыз ошол 400 килограммдык буканын акчасын айтып атасыз. Же туура эмес айтып атамын. Вот ошондуктан сиздер мынол жерде эл базарга алып түшкөн ценада, малдарда кудажыны, суай калганы, кысыр калганы деп мынтип алып түшөт да билип атабыз. Эти менен түшүп атат. Ошолор нормал кетип атат. Элдин чөнтөгүнө ылайык эле кетип атат.
Köpçülüğü massivi bizde oşol mal, jayladan düşkendögü mal. Men sizge eseptep berem. Kalasanız mınday komissiya jönötöbüz. Bagılgan buka bul esepteli. Bakkan kişiler var 15, 20, 30'da. Ha köpçülük bazarga düşkön 300, 400 mal oşol kunajında içine çomayıp geletken bukalar uşunday bolup da, hani görüp da. Söylediğinde siz aytkan 10 bin so'm rayisi var. Moş 8 bin so'm. Söylediğinde bilip aldığınızda. Doğru? Köçösüde Jörög Murat 370 Monopoliya bizden bağlı gözömölde turgan organ var. Siz aytыңызчы бүгүнкү күндө канчадан сатыш керек? Бүгүнкү күндө бардык райондордо 330-340 болуп аткандан кийин мен предложение берем бүгүнкү күндөн баштап 330дан сатылсын. Биз буга мен эми күнүгө телевидениеге интервью берип чындыгында жарап кеттим. 330'dan bugün bolsa dahi ertenki günden protokol kılıp durup 330'dan satılsın. Sebebi 330 Cenab-ı Asbek Amanç. Bayağı siz aytkan çıkımların bağırı bizdeler primer hesaptadık. Hatta bizde antinatal organda bayağı işgallerdeki tişbesindeki 2 yıl moratoriyaga karabay biz bularga rekomendovanный senаны beremiz. Mana nemeler dediler, убойный сектор dediler. Biz kıdırıp görüp atabız. Bayağı услугалары стабильно туруп атат. 5-6 жылдан бeri стабильно туруп атат. А то, что 1 килограмм etти өзүңөр берип коюп, же 1 килограмм etти тигиндей кылганыңар, это общий мына баасына влиять этпейт, урматтуу туугандар. Давай кара суу, өзгөн, ноокат баардык ушундай сатып аткандан кийин биз ушундай сатабыз. Рахмат. Men mınday da, hurmatlı işgерler, mınal 370 kımbat, moynunuzdan alınızlar. 360 sonda kımbat. Men sizlerdi çakırıp ketetiler. Mınal rayonlarda yani jakın eken, makul. Eldin bari oşol jerde jaylosu, gorosu jakın. 330'da satış atar. Bravo. Men şart sizler degen makul görsöňüzler 340 so'mga çakıratlam sizler. Bolat mı? Kasapçılar eti kıymat oluşuya zainteresli emas. Sebep degende et kança kıymat bolsa ошончо az ketет. Ana men fermer, men kasapçı emasmın da. Men soyup berem, bagıp soyup berem. Biroq hazır biz özü 340 so'mga soyup berip atabız. Mal bagışan o emas. Yem kıymat, çöp kıymat. Anam birisi ve stoymuş özü hazır. Sen atın kim? Beşen. Sen evi hareket kıldın. Bunda surasan var. 320'dan soyup verirken emeler var, mal emeler. Sen 340'dan soyup verse alıverirsin. Al senin özün problemi. Özünden biz seni majburlar et sattık. Bizde hurmatlı işgерler, bizde malumat var. Kasaplar, oştoğu kasaplar, özüңөрчө oturup alıp, aş jegençe süйлөшөт экенсиңер. Сговор деп коет. Ha, bizde malumat var aytıp koyayım. İyi video Süйлөшүп, давайте, көтөрөбүз. Бизге аз пайда калып атат. Деген мемеңер дагы бар бизде. Этият болгула. Этият болгула айтып коеюн. Бул кылганыңар элге чыккынчылык кылганыңарга барабар. Этият болгула. Антип süйлөшүп, бири-бириңер менен давайте көтөрөбүз деп көтөргөнүңөр булар туура эмес. Бизде бар маалымат. Айтып коеюн. Болбосо бирден иштейбиз үстүңөрдө. Mınday da, Чыккынчылык бул нерсе. eğer sizler buna 350-340'da gömbe yok, biz şunday deseler, sizler anda et satmay tuttururlar. Eldi kıynavayç. Oşol azırak payda tapkan kişi eldige kızmatlık görsöp dursun. Sizden şey olmasa daha bir 4-5 kişinin bunu ol yerde yazılıp durar. 370'ten degenler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kişi sizler kayra elge jakşılık kılasızlar. Anda satpay turup durur. Başkası satsın. Düşündünüzler mi? Suç mesela bu da söyledi. Veriniz.
Azıcık olan orada da 7'den 320 olganda da köpürlükler CB'sinde yetişti. Hazır hem verli özünden tuğanlar da şu yerde oluşturulur. Bizim ayetmeni isteyiz. Her bizde 50.000-60.000 yerleri var. Hazır köpçülük alanlar şu CB'ye kaldı sapsımeler. İşte oynaş gerek de. Hazır hem olan karakterimiz var. Hep oturan bizde kararlar, siyerde kararlar. Vardı. Yaşı onlar жақсы da mı da görmüş? Onlar bizde karar veriyor. Görmüş. Benim saat işte çuvalaklar. Bari üzerine muhabbet çoğu kalmış. Hani biliyor da. Anda bunu oturmamızda bari birlik degen birlik. Nizam var bizde. Buna anti-monopoliya ertelep olursam bir sefer koyarda bulardan sorap cananday kılastan konkretli bağlı koyunuz. Oşonun işte olup bularga da 5-10 tiyin kalsın. Başkası da olsun, yerge de kıyımsız olmadan bağını koyup, oşonu çıkarıp geriye git, ana satıp, alanda işlersin, kalanı koyuyordu. Degenimçe, Rustam'da kalsıkta gelerik ya. O da. Biz hazır aytırsak, gelip biz budayın aslında barcağız birdeyiz. Ayrımağız, ayal erkek, çoğun kiçine, yaş karı, uşunla ayrımağız. Oşol için özünüzlerde görüp, eldi daha. Say bir çeçilge gelelim. Bu kötür, niye üçün rayondagilar mına? Rayondagilar niye üçün arzan satып atanda? Жол кira dediңер, мына жол кираны эсептеп бердим мына. Алып келгиле райондан. Мындай айткандачы, шаардачы, аспект болду. Ошондон көтөрүлөт. Ошон үчүн давайте кичине эл үчүн кызмат кылып, чыктыла казанlardan. Kasapxanadan çıkıp barıp Bunday olup da eğer bunlar basın düşürmöse bizim municipallık yerlerimiz var. Mıyzamlı karap oşonday atay niyet pavilyonların şarra kurağız canlıdayız. Bunday baylı, bunlar işkelle. Bunday oğur akvallar mümkündür. Bunday kılıp götürüştün gereği yok. Bayağı hazır biz aytkan 340 so'mdu koyup bereylik. Bardığınızda kasaplar kanaga barıp 340 so'm dep yazıp, ilip İşinizler başlandı. bugünden başlap жақсы işinlerdi başladılar. Şuna geliştik ya tuğanlar. Söyleştik 10 so'm fayda görmögüle 6 so'm görüp dururlar. Bu vaqtı. Şunday aytayın. Ha? Oşoldagı barыбызга мындай nasip kılsın. Men sizlerden bir nerseni aytып berdim. Eğer sizler uşul kadamga barsanızlar, çöntөгүндө kapçığında bir gideşesi var kişi oşol etти alıp jеп atat tuğanda. Eğer sizler biraz düşürüp koysanızlar, kişiler kolunda yok, karapayım, uşul bir vitaminge zar bolup turgan organizmge жақсы болот. 340 so'm bolup kalsa biri sүйнөт. Kişine kolunda yok, oşogo kanat kolu et jеп kalat. Düşündünüzlermi? Oşol üçün gelip bergeningizler üçün çoğun rahmat. Biz menimçe жақсы жыйынтык болду okşoyt. Sizler özünüz ölçüyor. Bunday kılarsızlar. Yok, aldı gözümündeyiz. Buna işkelle. Asarken satış gereği de hazır. Hazır en masanın 3. girmeden 3 olsa stoğu gelmiş bunlar hazır. 2-3 gün koy verirse asarken satmasını Bugünden başlaş gerek. Bugünden başlayacağız. Hazırdan başlaş gerek. Yemek kılaydı. Yok, bunda kılaydı. Yok, bizlerle üstü bağa paraydı. Хорошо. Cuma günden 2 gün boyu veririz. Cuma günden başlap buna. Buday buyursa, memenin gündüz öğüp günü bilesizler. Oşo günden başlap elge daha bir жақсы жаңылык kılıp durup, Жақсы жаңылык 340 so'mdan dep bardığımız yazıp meme kılarız. Makbuz baba, bana anda işkellerden, aksakallardan bir жақсы dua versin. Oşo menen anan oşo işe girip keteyim. Bana, aksakallardan, işkellerden kim var? Hacı. Hacaka. Bana, o bir. Rahmat.